Reka nongere kubasuza, reka nongere kubaha ikaze anshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rwanda Media Group. Please nongeye kubasuza mu bice bice bitandukanye hagati aho abatara mu mere mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Uburundi. Reka nongere kubifuriza kugumya kugubwa neza abatara mu muherereye Congo Brazzaville, ADC, Tanzania. Reka nongere mbabwira ati habari za subu, habari za masiku, ndugu zetu, tuko pamoja. Abatara mu muherereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom. Reka nongere mbabwira ati amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe. Ni David ugarutse muri izi mikoro sa Rwanda Media Group Plus muri iki gitondo cya tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Turi mu rukerera rwo kuwa gatatu. Hagati aho reka mbanze nisuhurize abatara mu merere mu Kirundo, abatara mu merere Cibitoki, abatara mu merere Cyangwani muri Uganda, abatara mu merere na Kivale, abatara mu merere Impande n'Impande, abatara mu merere muri Kenya. Reka nongere mbabwira ati bikwaye mumeze mute kabisa, ni nabasalimiya kabisa, ndabasuje ndagarutse muri iki gitondo. Rero ndagira ngo twimataturane turahera ku ngingo z'amakuru akomeye cyane muri iki gitondo. Muraza kunyemerera duhere ku makuru amaze iminsi avuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yaba arwariye mu gihugu cy'Ubudage, ndetse nyuma y'iyo nkuru haje inkuru ivuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yaba yaritabye Imana aho yararwariye mu gihugu cy'Ubudage. Ndagira ngo dukure ivumbi kuri aya makuru, ndagira ngo tugende tumenya byinshi bikomeje kugenda abitangazwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse dukurikize n'ubutasi bwacu nk'ibitangazamakuru tuba twagiye dukora mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kurebera hamwe itangazo rya Minisiteri y'Ingabo y'igihugu cy'u Rwanda aho yatangaje ku byakomeje kugera bitangazwa ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ku byaba byaragiye bimubaho. Rero nuko Minisiteri y'Ingabo yagize icyo ibivugaho, kandi muraza kunyemerera tuze kurebera hamwe ku nkuru yasakaye ku munsi w'ejo His Excellency Paul Kagame ari kumwe n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria Obasanjo. Rero iyi nkuru yaje kuba itavugwaho rumwe n'abagiye batandukanye, aho iyi nkuru benshi bavuze ko ari fake news, ari inkuru yabaye 2024 November. Ndagira ngo tugende turebera hamwe uko byifashe. Ese byifashe gute? Ese iyi nkuru ni ukuri cyangwa sukuri? Turagenda tubirebera hamwe. Iyo ngarutse muri izi mikoro menya ko ubugiye kugenda usobanukirwa byinshi bikomeje kugenda abitangazwa mu bice bigiye bitandukanye, kandi muraza kunyemerera tuze kurebera hamwe. Nanone uyu munsi turibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, turebere hamwe ibyamaze kuba byatangazwa na Minisiteri y'Uburezi yuko ngo umubare w'abana b'abahungu mu ishuri wamaze kuba wagabanyuka. Rero ndagira ngo duhure muri comment unyandikira icyaba cyatumye uyu mubare w'abanyeshuri b'abahungu ugabanyuka muri Minisiteri y'Uburezi mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo tugende twimatasura turarebera hamwe icyo Minisiteri y'Uburezi yagiye ibitangazaho. Ndagira ngo tuze kunyarukira mu karere k'ibiyaga bigari hano mu burasirazuba bwa RDC. Major General Sylvain Ekenge yagize icyo atangaza ku bikomeje kugenda bikorwa n'inyeshyamba za 23 ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ni mu gihe kandi Sylvain Ekenge yagize icyo atangaza ku ngabo za guverinoma y'u Burundi, ndetse n'ingabo za Wazalendo VDP, ndetse n'ingabo za FARDC. Ni mu gihe kandi Sylvain Ekenge mu burakari bukomeye cyane yagize icyo atangaza ku bikorwa bikomeye cyane M23 ishinjwa kuba ikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, ibihugu bigera kuri 12 ibikorwa M23 yakoreye mu gice cya territoire ya Warungu, aho ni mu gace Kangwesh. M23 yakoze ibikorwa twakwita ibyibasiye inyoko muntu. Tugiye kugena aturebera hamwe. Muraza kunyemera kandi atuze kunyarukira hakujya y'amazi magari nyamuna, aho rwose muri Iran imyigaragambyo ikomeje kuba imyigaragambyo ku baturage, aho rwose muri iki gitondo cya tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, ihuriro ry'abakoranabushake muri Iran abagera kuri miliyoni nuko baramukiye mu gikorwa cyo gushaka inasi za Israel muri iki gihugu
cya Iran. Turagera tubyinjiramo gatanu ku kandi kabisa twimatatura. Ni David uba ugarutse gatanu ku kandi mbagarutse nishamitse kabisa. Ndagira ngo aho uri hose ubanze uzamure subscribe yawe, ndagira ngo ukore like, comment, komanteri rwose, washyira agatima muri comment, washyira akadarapo muri comment, ako karatunyura. Ndagira ngo ukore subscribe, mu gifaransa ni s'abonner by the way. Tubane gatanu ku kandi. Ese uri hehe? Ese ndi hehe? Ndagira ngo tubane tuziranye kandi tumenyane muri aya makuru. Gatanu ku kandi rero ngarutse nishamitse mu buryo burambuye bw'aya makuru tugiye kugenda twibandaho. Mu minsi itambutse itari mike ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Ni mu gihe ibinyamakuru byagiye byandika ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yaba arwariye mu gihugu cy'Ubudage, ndetse byongeyeho uko ibi binyamakuru byagiye bitangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba ubuzima bwe buri mu kaga gakomeye cyane, mu gihe nyuma byagiye bitangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba yamaze kwitaba Imana. Rero ku munsi w'ejo nibwo ikinyamakuru igihe cyandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda cyasohoye inkuru ivuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ari kumwe na Obasanjo wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria mu biganiro bikomeye cyane. Rero nuko iyi nkuru yaje kuba yanyomozwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni mu gihe ngo iyi nkuru ari ya 2024 November ngo aribwo aya mafoto yafashwe ndetse n'aya mashusho aribwo yafashwe. Rero iyi nkuru yaje kuba itakumvikanwaho n'abatari bakeya, aho byakomeje kugenda bivugwa yuko iyi nkuru ari fake news. Rero uko Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda itangaza kuri aya makuru, akomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko ngo ibivuga ko ubuzima bw'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame buri mu kaga ngo ari fake news, nk'uko Minisiteri y'Ingabo Minadef yakomeje kugenda ibigarukaho, ndetse ko ngo umukuru w'igihugu atitabye Imana ari muzima, ndetse ko atanarwaye. Nibikomeje kugenda bitumvikanwaho n'abatari bakeya. Ni mu gihe benshi bakomeje kugenda abatangaza ati ese niba ari muzima kuki atigaragaza ngo avuge ku bikomeje kugenda abimuvugwaho. Nibikomeje kugenda bitangazwa nyamuna, nibikomeje kugenda bigarukwaho, natwe tukavuga ati reka tugende tubyinjiramo gatanu ku kandi twimatatura dukura ivumbi kubikomeje kugenda abitangazwa. Ni David uba ugarutse nyamuna kugira ngo turushe kugenda dusobanukirwa byinshi bikomeje kugenda abitangazwa. Minisiteri y'Uburezi mu gihugu cy'u Rwanda imaze gusohora itangazo ivuga ko umubare w'abana b'abahungu mu burezi cyangwa mu bigo by'amashuri wamaze kuba wagabanuka, waho rwose Minisiteri y'Uburezi yamaze gutangaza ko ngo abahungu mu bigo by'amashuri bamaze kuba baba bakeya, ko higanjemo abana b'abakobwa. Duhurire muri comment umbwira impamvu yaba iri gutuma abana b'abahungu mu burezi bw'igihugu cy'u Rwanda baba bari kugabanuka mu bigo by'amashuri. Ese wowe urabona biri guterwa n'iki? Ese no kubera ikinyamuna? Ndagira ngo duhure muri komanteri mbwira uko ubyumva ndetse nuko ubibona. Asigaye turushe kugenda dusobanukirwa byinshi. Reka twambuke amakuru yo dufite ni menshi cyane nagatuma adutinda mu nkuru. Tunyarukire mu gihugu cya RDC, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro nka M23 yamaze kuba yahuza imigambi na Red Tabara twirwaneho Android ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye ibarizwa mu burasirazuba bwa RDC, ikomeje gukora ibyaha byibasiye ku muntu mu burasirazuba bwa RDC. Kuri uyu munsi wa tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, kuri uyu wa gatatu, Major General Sylvain Ekenge asohoye itangazo ndetse n'amagambo akomeye cyane, aho atangaje agira ati hatitawe ku biganiro biri i Doha mu gihugu cya Qatar, hatitawe ku masezerano ndetse n'ibiganiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya M23 ndetse igihugu cy'u Rwanda na RDC, yuko ngo M23 igomba
kwirukanwa hakoreshejwe imbaraga za gisirikare za guverinoma y'u Burundi ndetse guverinoma ya RDC, hakoreshejwe intwaro karundura yaba zemewe yaba zitemewe, nk'uko uyu Major General Sylvain Ekenge aramutse abitangaza muri iki gitondo cya tariki 25. Ati hakwiye gukorwa icyari cyo cyose kugira ngo aba bagizi ba nabi M23 birukanwe mu bice bagiye bigarurira mu burasirazuba bwa RDC. Ibi rero abivuze ashingiye ku bikorwa M23 yakoze ku munsi w'ejo wa tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025 ahazwi nko muri teritwari ya Warungu, aho ni muri Ngweshi, aho M23 nyuma yuko yirukanwe muri ibi bice bya Ngweshi, M23 yibasiye abaturage bagera 36 irabahitana, mu gihe amazu agera kuri 42 M23 yatwitse. Ni bimwe mu bikorwa byibasiye ku muntu M23 ikomeje kugenda igaragaza. Ni mu gihe M23 nyuma yuko ikoze amahano mu mujyi wa Bukavu irasa umuturage wamaze kuba yamanika amaboko, aho ngaho rero hahise hakorwa n'imipira ndetse n'ingofero yanditseho ngo Angwesha Yule. Niba mbisomye nabi rwose munyihanganire, nuko nataherukaga kubisoma gusa ndakeka biri muri iyo sense. Ni mu gihe kandi M23 ikomeje gukora ikibasinyo ku muntu mu bice bigiye bitandukanye yaba mu mujyi wa Bukavu, nk'uko societe civile ikomeza kugenda ibigarukaho umunsi ku munsi. Reka tunyarukira kujya y'amazi magari nyamuna, nuko mu gihugu cya Irani rwose kuri uyu munsi wa tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, urwego rw'abakoranabushake rushamikiye ku mutwe wihariye wa Islamic Revolutionary Guard Corps muri Iran ruri mu bikorwa byo guhiga bukware abo bitwa cyangwa abitwa inasi za Israel ziri muri icyo gihugu cya Iran. Rero nuko uru rwego rwaramukiye mu bikorwa byo guhiga aba batasi ba Israel, aho rwose uru rwego rw'ubutasi uru rwego Pluto rw'abakoranabushake rugizwe n'abagera kuri miliyoni. Murumva ko ni abaturage benshi cyane, ni abantu benshi cyane baramukiye muri uru rwego. Uru rwego rero ruzwi nka Basanji Paramilitary Force, rubarizwamo abakoranabushake barenga miliyoni 10, biganjemo abasore abahoze mu gisirikare n'abandi bose bafite ubushake bwo guharanira ubusugire bw'igihugu cya Iran. Gusa na mushahara bahabwa ni bimwe mu bikorwa by'ubwitange bakora ari mu gihugu cya Iran kugira ngo bakomeze kubungabunga umutekano w'igihugu cyabo cya Iran. Nibikomeje kugenda bitangazwa, ni mu gihe mu marira akomeye cyane uwitwa Donald Trump, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje gusaba Israel ndetse na Iran guhagarika imirwano hagakomezwa inzira z'ibiganiro hagati y'ibihugu byombi, ndetse ni mu gihe kandi ibi ntacyo bivuze hagati ya Iran na Israel bikomeje kuba biterwa inyuma. Ni mu gihe Iran na Israel imigambi yo kugumya kurimburana bikomeje kugenda bishyirwa mu bikorwa. Reka mbashimire rero, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbasabira amahoro y'Imana y'imigisha nibikomeze kubana namwe mu mirimo igiye itandukanye mu gihe mwiremo, mukomeze kugubwa neza. Amahoro y'Imana n'imigisha ni bikomeze kubana namwe, kandi amafaranga amafofoni bikomeze kubasesekaraho mu bice bigiye bitandukanye mu gihe mwiremo. Ni David waruri muri izi mikoro za Rwanda Media Group. Please reka duze gura mu makuru ari buze kugenda atugeraho mu gihe kiri buze kugenda kitugeraho. Reka mbashimire.